Oy, David. Idadangan nakman iti pangdigos kaw. Sikan anon down. Talagang awan respeto makapsat. Siyak ti inauna ng baunin nak. Inauna nga. Kasano ko mga inauna kang amsyak at nagbasit kamay. Anyat makunami timbaga ka, David, kabagays. Awan oras ka, magkisarita ti basto sa kapsat. Ha? Takon di pa kipot pa'y. Alan David. Idadangan na kao ni Tindigos kao. Oy, David. David. Di mo man kulditan tilapay ka. Nagmayat nga ro da kulkulitan. Pustaan ta. Umudot da ito alapaya ginton madamdama. Kulditak manen. Dandani bumara da ito yan. Kuldit. Talaga karkaritan na ka. Ano na ito? Danog wano kuldit. Mapupunwanakan kan dondon. Ti ko nam saan ka akabalan. Ure basitak kabalak ti dumanog. Sige, danugan naklang. Tadyak mo't marik na tindanog mo kabagays. Di ka sardengan na dandanugan. Awan, naglagaan. Sige, agpapas ka, tasyak mo't numadamdama. Awan respeto makapsat. Manong nak, yan kaslabang bantay, ti pangibilbilangam kanyak. Apay, masiguradom ayang agkamsat ta. Ha? Nagbasit ka, idin to tasyak at natayagak. Ampun kalaeng, David. Alad, imon ikaskaso ti bagbaga jay kapsat mo, anak ko. Amumatan ti ugali ni Dondon, surdo. Saan nga agpaiso nga ampun naklang nanang? Ibagaya man ti agpaisaw? Saan? Apay kumakit naggapo kayo mismo kanyak ngay nayo. Imala ka ngamin iti day di apong yu alakay. Iso ti malaam iti hay tanak ko. Awan respeto na dyan doon. Siyak ti inauna kada kami nga gabsat. Ngam di nakpay respeto na manong na. Maala, paspasin siya amon. Di mon tutupan tapno saan kayo nga aga pa anak ko. Bayam tabagbaga ak tumanen. Kanayon nyo abagbagaan. Ngam di na kayo matdengdenggan na nang. Isa baybayan yun. Tama nga noong tam na kayo manag. Saan? Kasaritak to di kapsat mo, anak. Saan kumamata kasta ti panagsasaumkin ni manong mo, anak ko? Saan aga po tadakdakkel ka nga adayong ang iso katagibas si temetan? Adametrik na di kapsat mo ang masakitan. Ay na, no kasano ti kinaababa dagiti gurong na. Isumad ti kinaababat ti kordon na. Arsagid launay. Kanayon mo mat ngamin asurdwan. Asino mat ti saan amasurun ngay anak ko. Dudwa kayo nga kapsat. Rumbang la kumanga agsinakit kayo. Saan kat akasta akanayon nga agapa kayo. Di David, ti bagbagaan yaw. Ibagayaw ti katan na ti kinarsagid na. Paawa efek launay ngamin. Kasuron ko ti kasya nga style na ranang. Naimbag nga oras pa, ading Flora. At rak manay. Sapay ko mata saan ka umakanyak. Ni, si kamat gaya, Mang David. Sumrak ka, ah. Agyaman na ka ading Flora. Namok anagawid ka, isa di nardaras ko timay. Agtugaw ka, Mang David. Agyaman na. Kumusta nga'y gaya man di bagbagakin ka? Kwa, Mang David. Ngam di ka madanagan. Ta saan ka nga apurain? Ikan kay ti panawan mo amang tingi-tingi tiriknam. Basta siyak ay ayaten ka, Flora. Si kalayang tinakarik na akit ti kastoy. Mang David. Sapay kumaat na di nagtupaayan. Masing putak mag. Kanadamat itsurak nga uray pandekak. Hait lang amin ti kurang kanya ka din. No pa'y amo kasang tangag bagay. Ta dakdakkel wano nataytayag kang amsyak. Hanggang no datan to tag kagasat.
Dublyak ti panagagat kaw, tapno saan kanto nga agrigat iti poder kaw. Nagasat to nga rod ti agbalin nga asawam, Mang David. Una, ngam si kakumati kayat kung agbalin nga asawa, Flora. Sapay kumata may kariak. Nay, papanamdundon, nakabangbanglo ka manan. Si Mang Peten di kabsat ko, saan? Wan, kagapgapo na kano ijay balay da Flora. Sige, tas sumublatak mo't nga raw. Ha? Sumublat nga? Ama pan nagarama. Anya, among ngar-arman di kabsat mo. Armamat, nagloko kan. Nabayagay na kursonadak ni Flora. Iti lang amin cellphone ti pangar-arimak ko na. Kan may sa, saan na paimot nga inaklon ni David? Kan di nanto aklonan na jay. Pagan ano na kumakit bas-basit nga adayong ang isaw. Nagkuyog da, ang mga no'y bagada nga ginada. Nabayagan nga agar-aram ka ni Flora ngam di namat laklonan ay. Siyak ti kayat ni Flora na nang. Nalabos ka mo't dundon. Apay ay akasta ka. Kabsat mo ni David. Ngam kasla iruruman mo mo't. Sana pa nang iruruman na nang. Ibagbagak latag paisaw. Una, ngam masaksaktan mo ni Manong mo kadagita nga ibagbagam. Nang runakit sang kaulit mo nga ibaga. Sige na nang, mapanakit din. Tanuak nunan nak ni Flora. Ikasar ko ada ako sa'yo. Amom ngar armag. Armang matdundon. Ah, agdeng-deng kamat gayam lita David. Apay, may pari tayo no armagmat ni Flora. Apay, di maamaw asyak ti krasna. Mangkita ka kumamat iti sa baling armam Sana ni Flora. Apay, masiguradom aya, akayatin na ka ni Flora. Di nakapagan ano dayay. Taadayaw anatay tayag ng siga. Basta sumapalo kay di sa baling armam. Sana ni Flora. Awan karbeng amang lapid kanyak. Tasan mumut anobya wen asawa ni Flora. Tapno paritan nak amang aram ken kuana. Sport ko malang, David. Ala, huston. Saan ko maaday tati pagrikyaran yung agkabsat? Tapno awan riri. Sardengan yun adwa ti mangaram kan kuana. Oho, manjak Apay ko masyak dag surrender. Basta syak ti kayat ni Flora. David, anak ko, mabalin manan ang malako dagiti baboy mo. Wala na. Namalakaw tag ito'y. So katakmanan iti babasit. Kat adunton ti katangag. Umad-ado ti tarakan mo anak ko. Wala na. Isong ekstensyon nakto pa ito'y kulunganda. Wala, baka amu ka anak ko. David, namalakom na kita baboy mo. Isardeng mo tiyag tarakain. Nay, apay manan ay adundon. Ado, tiyag reklamo aka ruba. Nabangsit ka na. Sana nabangsit takanayan ko adalusan. Kanadamat septic tank da. Uray pay, mahangot lata. Siyak ti pangibagbagan da. Kaya't mo, tay darumda ka. Awan pa'y nangag ko, uray may sa nagreklamo dundon. Saan mo't anabang sita? Siyak nga ron ti mabangbangsitan na nang. Nagbaboy ka, David. Mapan kay jitok-tok ti bantay. Naimbagi dyan tawan babalay. Di sikat ti mapano kayat mo. Lita, kaya't mun sakit ti makaraman. At dangamin maibaga, piluso po ka. Ala, husto daytan. Unay kayo umutan. Ingka man ngamin ijay dondon. Di ka mangre-rebok ditoy. Nungasta, aklunin na kon, Flora. Wandondon, ngamin, ay ayatan ka mat. Iso na lang tapang panunutak di kapsat mo. Oh, apay Jacob sat ka. Maasyanak kan kwa na dundon. Namnamaan nan sa ngamin nga adda namnaman na kanya. Bay amman na Jacob sat ko. Amo naman ngawan namnaman akin ka. Takanayon ko nga ibagakin kwa na adi mo pagananaw. Tanagbasit kat nga ron na tao, kumparakin ka. Ala ka,
Apay matakas na tibagbagam kan ko na ngay. Kaasi mo. Saan man na di kabsat ko ti pagsaritaan ta? Tikit di may papan kadata, Flora. Okay. Kasano ngay, agkasartan Nagbiitan ngay. Di tantumot lat turungan ta. Agkasartakit din tapno makabukiltan ni ti anak ta. Kat, adakan ka dayta Makaamu ka don. At tinaamak, Flora. Inaklon mo ka nun, di kabsat ka. Pudno ka di dayta. Agayan ayat kayaon. Kwa, wan mang David. Pasensya ka lang kuman. Ni don akabsat mo ti ayat. Anya? Ala, di kag sangit mang David. Anya kan sa. Aklunong ko matigasat mo. Awan intensyon ko amang pasakit kan ka, David. Ni ading mo ngamin at talaga ti pakarik na ak iti ayat. Sorry Uwan? Ayos lang, Flora. Ngamno kastimat lagayam. Insapsapam ko mangimbaga kanyak Pinaay na kumadagaws tapno sana ka namang nama. Kwa, mabainak ngamin. Kan maasyanak amang paikan ka mang David. Isa pasensya ka na talaga. Ala, sana balain? Aklo atigasat ka. Ngamno kayat mo. Adda iretok kan ka mang David. Ha? Kayat mo mang David. Siguro katawan ng matlaang. Kan medyo agpada kayo iti height. Ha? Sino nga dayta? Iyag mo man nga rin tinambar na tawagak taw no teksak. Ta parang mayaw awan ti palang paay mo kanya. Sige, itad ko ti numero na kan ka. Si kanti makaamu-ama ki ama-amu kan ko na. Di ka madanagan. Tanasimpot da ito nga iretok kan ka. Kan agbirbirok matla iti pakiasawaan na. Lanang, ibagayo man ka ni David, ta idunar ng titalo ababoy na kanyak, tagkasara kami ni Tinopyak. Anya, ay nagluko kan. Anya nga idunar. Gatangam Amoy mo ngawan trabaho. Pangala ko mga iti kwarta. Amumat gayam nga awan trabaho kan kwartam. Apay nga rod akun di karit ka mga asawa. Ha? Di mo manan pagdiskitaran titarakan ni Manong mo. Tanagrig-rigatan na dayjay. Italang mo't nga kidawak iti pabor ka na kaya ko nanang. Bumawiak to ka din, ton bumaknangak. Ay saan asyak ti kasaritam, Jacob sat mo. Kinasarita ka ngam di namot kayat. Bayadak ka na. Kanayon mo mangamin nga apaan. No nasingput ka kumangamin kan kuana, amangan no matulungan na ka. Ngam kanayon mo mangamin nga apaan. Agsuri ka kan kuana Makasursuri. Baybay ang ngarudan takas kasar. Ikapay gayam may kasar, Flora. Amen. Awan pay gayam busbusan ta kwarta. No siya, awan problema. Sa anak mo't makaas-asawa. Noda ko makwartam ta buludak pailaan. Tayo suti busbusan ta ngagkasar. Awan basit pa urnong ko. Manumot lati sweldok iti minimart a pagpapaayak ngay. Bayam, tano bumaknangak. Di kanto pagtrabahunan. Agyan kanto lagan iti balay. Kaano ka nga nga bumak ng dundun? Madanon tao. Kalatolat ta adumteng ti swerte kanyak, Flora. Kumusta tirik na David? Nakailiw-liwag ka din anak ko. Wana nang. Dadagos na nga agas itinasugat a pusok. Ha? Anyat kayat mo asawan? At ang amin inter ni Flora at Smith kaw. Kat inaklon na kaw. Anya, nagkita kayo iti personal? Saan tayo? Kat sa inaklon na kaadagos. Naikita anak ko. Amangan mo't no iskam dayta. Saan na nang? Nasingpat ni Rodriga. Boses na langan kat nasingpat. Itintulakit di personalan. Ngam di mo pa'y nakitkita iti personal.
Anyat amom, amang ano agin sisingput laeng. Nakita ko ni Kiladawan na nang. Anya, Ipasyar kong tao dito balay. Ang din na kami ka ni Flora na nang. Awan pa imat ngamin pangikasar ko kinkuana. Isong agden na kami na. pag naudan nyo ngay, saan kumaad ito'y balay, taamumot nga inaram ti kabsat mo iti tinopiam. Saan matlakayat ni Flora tag na diti balay. Iji balay dan nati pag naadan may. Uray tag may maysan ni Flora ijay. Awan ni tatang na, tanapan nagkarpintiro iti sa balya lugar. Ay, awan mo't ngamin umno apang gadam. Kasano ang makaurnong ka ngay? Makaurnong agtulat ta ka day nanang. Sige nga ron, tagimpaki akon. Umakar ako ni tipag naadan. Kaano ay ngagkita ta, Rodriga? Si Kaman, umay ka dito'y syudad at nagkita ta dito'y. Diyak ngamin makapanaw dito'y. Jakmat ammo dita, Rodriga. Agpakuyog ka ka ni Flora. Nagawid dita kat ang subli dito'y. Sumurot ka kan kuwana. Ha? Sige nga, Rod. Kaano nga tang agawid? Nagawid di Kalman. Ang subliin doon bigat dito'y. Makikuyog ka no kayat mo. Sige nga, Rod. Sabten nakto, Wan, sabtan ka ito ka ni Flora. Sige nga, Rod. Ay na, magagaran ako na makakita kin kay ti personal, Rodriga. Apay nga agkuyog kayo ti kabsat ka, Flora. Agkita da nga rod iti textmate na. Anya, nakikita ma. Ang mga nonya taramidan ni David ken ka. Si Putam, tamang ano gundawayan na ka. Si kakit di mo man pagpanunutan iti dakis ti kabsat mo ta nakasingsingpot. Aywan, agawid din ni tatang inton bigat, tanalpasan ti kontrata da iti sabali ang lugar. Kahit, amo na ka na iti kabdak di ti balayaw. Un, imbagak nga addan nagkinaawatan ta. Anyat ko na nangay. Awan anya kumangay. Mang David, adday ta ni Madam Rodriga. Nagkita kay mutlaangan iti personal. Hello, David. Hello. Pudno ganyam timbaga ni Flora. Agpada ta iti height. Natay-tayag kalabasit ngam siya. Wan nga Rod, isungag bagay ta. Sige, Mang David. Panawan kayo pa'y kin ni Madam dito'y tain nakagtrabahon. Sige, Flora. Madam, tiyawag ni Flora kin ka, Rodriga. Kunak man nagkayim kayo. Kin akin grocery dito. Siyak, David. Kat may sa ni Flora kadang iti sales lady dito'y. Anya? Ala, kababain pa ikit din. Ang damat gayam mabalin mo iti biyag, Rodriga. Saan mo't? Katamtaman lang ang David. Kahit anyalat kukuan tinubyom dito balayan nga Flora. Agtugtugaw kan agil iladlatan. Ururayan na pa'y ngamin ti awag ni insan na, tatang. Nalpas ngaminan tay kontrata da ijay daya. Kahit nalpas kahit sanan ngagsapaw iti sabali at trabaho na. Ay awan kasano ang makaurnong iti pagkasaryaw no kasta. Ang patay-patay ba? Tatang, Jack kaya, dahi ta alalakay, aparakin ka. Pagawi di maun. ngam tatang. Dahi bagpaikat ko ba di kabsat na anidabay ta nagagot dahi jay. Paigamin nga naklun mo adagos dahi ta adun daun. Amom nga awan trabaho na inaklun mo. Apay, gaputagwapaw, inaklun mo matan. Tatang, Sinaam dahi ta adun daun. Jack kaya taparakin ka. Pagawi di maun, hindi balay da. nay, ada ka matanakaw. Anyat karga tadakkel abag mo. Murang wanaw. Naglalawo ka na. Mureng kan saan. Pinapanaw nakdya ama ni Flora.
Anya, Imparupa natin saan na panangayat kanya kang paninamanhugang. Ibagbaga na kita sa duta kaon. ay, agpay sumo nga amin anak ko. Awan mo nga amin umno at trabaho. Sana dahi jalakay ti pakaupayak. Yawid ko ni Flora di ti balay. No di nakpagan ano akang balay, ad-adapay kanyak. Basta sawag ti anak na. Nanang, iso ni Rodriga, di ibagbaga ka no biyak. Ha, Naimbag nga oras yun, Nana. kastamot kan kabalasan ko. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nanumu abalay me. Wenta kayat kayo matamamam mo, Nana. Plano min, tiyag kasar ka ni Rodriga, nanang. Ha, ay kat, adda kayo day ta, anak ko. Tano siya, lulakit di ta naragsak kayo iti tunggal maysa. Suportado akada kayo. Ay, mayat mo niya na tumpungam adabay. Ang bagay kayo launa iti height. Amok nga guyaw ka manan doon. Ayos lang. Total, nasara ka kung ti babaya para kanyak. Tiyag balin akatakunay na iko'y tiyag nanayon. Wala. Sigurado, naganak kayo. Umalan tumot na ka na kayo. Awan problema. Basta nasalon at da, doon. Nadamag ko ang nagawid ka, isang ngay mayak, Flora. Papaya di mo sungsung-batan nagiti-text kan awag ko kan ka. Kwa, dun. Ay, ada ka matgayam doon. Di mo disturban to'y anak ka, ha? Tanay, umadanayin ti kasar na. Anya? Nay, kasar mo. Sorry, Dundun. Sumapol kan iti sa bali nga asawaam. Tadan sa bali nga iayatak. Apay nga, yakas tala ti kalakanakin ka ti panangisukat mo kanya. Wain, tawan na talaga na trabaho. Idinto tati kayan ayat na kat businessman. Na diskarte iti biyag. Ala, agawid kan doon daw. Taawanan, karbengam iti anak kao. Nakapasyar kayo mga kabagays. Wen, doon. Ta nakabakasyon na bakit ko yung grocery. Ta holiday ita. May na kayo matsarong kanan kanina nang Nasayat nga rod Ayan ni bakit mo ngay. Daday di balkon kanina nang. Agis istroyada. Apaya na kaida ka. Maditibag bagayem. Limtag manan ti sakak. Kanayon na lumtag. Diyak amo no apay. Ne, apay ngay. Agpaduktor ka Awan mat nga rod pagpaduktor ko manong. Ni, itaman pa nawagan na kitimanaw. Wain, tabayag ti panagsakit ko. Ano ti mapampanunot ko. Ano ti amiris ko abindot iti kalabas. Pakawanan na kumamanong no nagbali na kabastuskin ka. Ano tinagbasulakan ka kapsat ko. Sorry, iti kalayo na panang tagtagibasit ko kan ka ide. Ay na, nagmayatan na din ganda kita ngay bagbagam mading ka. Naimbag kapay, napintasan ti biyag mo. Agtintinulong kayo ti asawa mi ti negosyo yo. Adda katulong mi ti biyag. Ngamsyak, no bilang awanan ni nanang, agmay-may sa aktaon. Ala, di ka ba nanagan tanda akapsat mo? Di ka baybayan manaw? Itulok kumot aya ang mabaybayan ka. No ada may tulong may, tulungan da ka. Agyamanak talaga, manaw. Nakasingsingpet ka akapsa. Anya, agkasar kayon, kunayaw, glory, binignaw.
Uwan ko ma, tatang. Kaya't mintag simpa ka ni Glory, tata. Tapno makabukal kami mo't ni ti anak nga agbalin mo't nga apo kayo. Ay, kahit adakada kayo dayta. Ang kasano dayta ngay. Agpada kayo mo't nga istambay. Awan trabaho yaw. Kasano ngay agbyag kayaw. Pangalan yaw, iti kanan yaw. Nalawan si talon da binigno, tatang. Ay, kastaya. Kahit mayat nga ron tapno ada pangalaan yaw, iti kanan yaw. Mulaan yaw, iti pagay, tapno ada apitan nyo, alamutan yaw. Uwan tatang, tinawan ang mulaan mi dahi dyan iti pagay. Kahit makamo kayo nga ron, no agkasar kayaw. Isunto mo't la akanayon ng ti panagkuyog yaw. Agkasar kayo nga ron, pagsasaritaan tayo ti kasar yaw. Anya akasar mo ta sasawam. Anyat usaram nga agkasar ngay, kat awan mo't parcha masagana. Ha? Katay lima ababoy yung ngay nanang. Ayawanan, inlako kong. Kan may sa, apay ngay aday jay tinamnamaam apagkasar mo. Nagbanban nugak day jay. Kat no ultimo agpakan kat kasadut mo. Ay, sa apay imbaga kon iti ama ni Glory adumanon tayon tapagsasaritaan tayon ti kasarmay. Kundi karit ka amang ikasar, ngam awan mo't parcham. Ay awan abinigno, di mo pa'y mabalin ti mga asawa no kasta. Kasano ko ang mga asawa ka iti kasta ngay, di mo pa'y malaban, ultimo brief mo. Agbalbaliwak ton no mga sawa ak nanang. Oh, nga ta. Wala nang. Gumagitak to. Nang runa na danton putot ko. Apay, itulog ko nga rod mahit nga agbisin ti pamilyak. Saan mo ta? Di mo pa'y nga ron mabalin ti agkasar tawan mo't busbusam. Diyay pala naglakwan nyo ti baboy yu Sukatak to. Pangalaam ko maiti isukat mo ngay. Tay maurnong to aparwad Anya, ay mabalin ay amot ti kasta. Apay, masiguradom aya adakkel to ti maurur aparwad. Dakkel na nang. Kat no nagbabak nang nagiti kakalugaran tayo. Patsik adakkel to ti ited da aparwad inton kasarmi kan Glory. Kan nagitay to big time ti alan mi aninong kaninang mi. Alan nang. Usaran tayo tinaglakwan nyo. Tadyak kayat ti mabainan iti ama ni Glory. Ang mga no kunaan na nga glas-glas tugak. Ay, Ala nanang, di kayag sinayon. Uwan ko na yun, tadumanon tayon. mala, basta bayadam to Tanay, pagpuunak manunday jay nga ag-business. Uwan nanang. Nalpasan ti kasarta, Glory. Ayan tayo box anak ay kabilang ti parwan. Daytaman ni nakaparabaw di tan lamiseta. Umay ka, bilangan tan ti kargana. Agsing-singir ngaminan ni nanang. Ha? Apay, adda utang mo kun ko na? Adda, jay bayad ti naparti asagana. Anya, kunak man no kunam nga urnong mo tinaigatang kadagi jay. Kasta matimbagam kan ni tatang. Kun kunak lang day jay, tapno agbilib mo't ti amam kanyak Nga ore awan trabaho, at dalat tamot urnong ko. Anya? Di, awan nga rod pang rugyantan No pagbayad mo gayam iti utang mo ti parwad ta. Makaurnong tantumanan Kwartala day ta, Glory. Di ka agrik-reklamo tamadi. Umatap ti grasya no kasta. Kahit pag naidan nyo nga raw, itatanalpasan ti kasaryaw, Glory, binignaw. Agnaad kami kano iji balay da binigno, tatang. Uwan tatang, yawid ko ni Glory, taasawak mo tan. Di kay madanagan, takanayunan minto timang sarungkar kada kayo diti balay. Ala makaamo kayo nga raw. Sapay ko mahata mataginayon ti kinaragsakyaw. Di kay ko maagap apa. Kan agagagat kayaw. Agsalukag kayaw. Agtinulong kayaw tapno pumintas ti biyagyaw. Wen tatang, no makaapit kamin to iti pagay nga apitan me, mangyag kamin to iti bagasyo. Ay kat pagyamanak Agam sa anak nga agdaw-dawat, anak ko.
Nakabalak pa'y matiyag trabaho. Adamot talaw na suksukayag. Di nakpakananagan. Adan asawa ang Benigno. Aggagat kamutan. Agnakam kan. Agtrabaho ka. Tapno adda pang biyag mo iti pamilyang. Tangiwat niyo man mo't. Mangag na kayo ni Glory. Iba'y nandakmat nga anak yo Nasaysaya at numaamuan na tipod no nga ugalim. Di ka agpamarang tamaduktalan ng tumula asadot ka. Huston ko nakmat. Kat nagtrabaho kan Uray construction no iso. Sumurot ka kada insan mo. Nabayagan nga'y ayabanda ka. Ngam di ka mapmapan. Nakaurnong ka kuman iti kwartam. Wen ka di. Agtrabaho akto no agsikugan ni Glory. Anya, kaanon to pa ingay? Urayom pa'y lang agsikog sa kaagagawa. Rugyam kit diitan Nasakit nga ro ti sikat ko. Kung oray ti sakak nagsakit. Diyak pa'y makatrabaho ita, anang. Benigno, nasapa mo't arimor ni nanang. Napanan na? Mapanmanan agisorsor itilako na akan kanan Naggagat gayam ni nanang. Ay wala. Awan makunak ka ni nanang. Talaga ang nagagat na chay. At iwan na pa yan ay di tatang nagtrabaho. Kasta ya. Agkat anya taramidam itangal daw ngay. Panagtatalon sa amatan. Apay, di mo pa siyaran di talon mo. Di ka agarado iti pagmulami ti pagay. Awan mo't nga ron. Nakasalda di talon me. Anya? Nakasalda? No kasta, saan na da kayo timang suksukay? Saan ata nakasaldakat nga ron? Nagkapangalahan ta nga ron iti ka ng tangay. Kunakman no libre bagasyo. Saan? Gatgatangan me. Ninanang ti gumatgatang, ta isot ti alis to ngagtrabaho. Siyak ngamin kat pasaraya agsakit ti sikat ko. Kas ita, anay, sumakit manan, anay ko. Ape na sakit. Diyak mo Diyak mo't ngamin nagpatpa-check up. Diyak kaya't nagpa-check up na mga no adda maduktalan da sakit ko. Adda ngagsakitak no kasta. Tuyulok, agsakit manan, anay ko. Anay ko. Siguro na marikriknak lagi tiya sakit ko. Sipod pa'y ubingak. Di barokong ko, anay ko. Anay nagsakit. Agkakana mo tinasakit kan Benigno. Apayang ngay? Kabalak pa'y matkiti. Inanalaang ti kasapulak, Glory. Nagtrabaho ako. Kumaro ti sakit na. Agpa-check up kalangan. Saanan? Manjak mo na kumait. Ang mga nadamaduktalan da sakit ko kat umanay la pampanunutek tang. Ang mga no may stress sakit may daras ti papatay ka. At din sangpet ko amasida balasang ko. Pakiluto man laangan tani namanukak mo. O sige nanang, kaasi kay matano da kayo pa'y latagluto. Napanan ni Benigno balasang ko. Nakaturog nanang. Manan, ay day talamat maturog ti kukuenan. Nangasawan ngem isulat ta ti aramid na. Ha? Ay sus, agsakit man ti ulunan. Itay pa lang agsaksakit, iso ngayon turog na nanang. Ay, kanayon mo takasta. Awan lakit agsakit ti ulo na. Sikit, saka, kanuan niya pa'y dita. Kunak nga ron nga agpa-check up ko matapno amunat tumaran na nga agas. Di na nga ron kayat. Idi pa'y lang nga ibagbagak nga agpaduktor. Ngam di na mo't kayat. Ungtanak no pilita. Ay, kasano nga ron ang makatrabaho ngayon no kasta. Kababain mat kada kayo nanang. Da kayo kay din timang manggad para itikanan mi. Ay na, nairwama kung balasang ko. Sigod mat asyak timang manggad. Apay, di na kay tultulungan ni Benigno ayan nanang. Kasano ang matulungan na kat kanayon mat nga agsakit ti kumkumpurmi kenkwana. Iso nga ikarkariga taklatan at aglako-lako. Tapno adda maigatang itibagas ken sidaan. Ay, sayang di talon niyo. Nakasalda mo gayam. Ha? Anya atalon, Glory? Di mo nalawat talon niyo. Ngam nakasalda ka no kung na ni Benigno. Ay
Anya talon, at daaya. Awan talon may balasang ko. Anya? Nagsaya atin ngay no adda talon may. Awan, daytoy la nakaisaadan ti balay ti dagame. Patpat yung day di abinig no. Ay, day tangarod pa iti may sadyak kayat iti anak ko. Bolbolas tugi no daduma. Aniya? Ape nga kasta ka binigno. Linaslas-tugan nakmat. Ape ang masapula lastugan nak kat asawa nak. Kunam nga danalawa talon nyo nga mawamagayam. Saan kong almanan tinalawa daga? Nga maditirik nak iti panagululbud mo. Ala, pasensya kan, Glory. Diyak ngamin kayat na maupay ka kanyak. Iso nga imbagak tikas jay. Ay, kasano, di kag trabaho. Di ka sumapul iti panggadam. Kababain ka ni nanang. Isunti provider ta dito'y balay. No di kag trabaho siya klangan ta gubra. Kanayon mo't nga rod ngagsakit ti ulok. Sikat, saka, bukot, barokong ko, kantyan ko. Kababain mo't ti sumanardang iti pagtrap-trabahwak no sumurot ti sakit ko. Agsapulak nga rod iti panggadak. Tapno matulungak ni nanang. Anya ko matrabaho ngay. Awan master ka na trabaho dito'y lugar tayo. Iso nga umadayuak Mapanak iti pagtrab-trabahuan nagiti kakasinsin ko. 5 nga oras ti biyahe manipod dito'y. Anya, nagadayon ngay. Ay saan? Agtalinag kalagan dito balay. Sana balay, tano umimbagak. Agtrabaho akong, promise. Gundawayak ko matagtrabaho tawang pe anak ta. Tano danton anak ta, jak makatrabahon. Siya akong tagtrabaho, bakit? Agpaimbagak labasit. Inanalaang ti kasapulak. Pasensya kayon, Glory, Benigno. Saan kayo apapapanawan dito'y balay? Ngam na saysaya at siguro no lumasin kayon iti pagnaudan. Tapno amuyo ti adda kanawan kada kayo. Sapay kumata maawatan dak. No siyak, maawatan kayo, nanang. Agyaman na, Glory, balasang ko. Sika nga'y Benigno. Maawatan nak, iti kayat ko ama pasamak. Tapno agagawa ka ngagtrabaho. Tanay, bakit akon? Sumalog mo tipig sa ako, nanak ko. Kahit pag naadan mi nga rodan ngay. Agawid ta pala iji balay Ay manjak, imbag kumaan awan ni tatang mo iji balayaw. No kayat yaw, dalusan nyo day daan akalapaw di taasidag. Mabalin pa'y apag naadan day jay, kurang laeng iti dalos. Nagbasit mo tin ngay. Kas kamla pimpiman ni Jayan Napintas day jay no madalusan. Alain nyo tay may sa apaglutuan tapno adda aramaten nyo. Ikan kayo mutan iti kaldero kas kada plato yaw. Ay, Ala, di ka nagreklamo, Benigno. May mayat no lumasintan. Tapno mapuwersatang ang trabaho. Narigat mo tan, mang namnaman talatan iti matmatgadan ni nanang. Imbes nga iso titulungan ta, baliktad mo't, isumot timang pakpakan kadatan. alangar ta, makamoditan. Anya matikas tuyan, awam mambaga sa may saangan. Katin ka mga alay di balay datatang mo Apay awan bingay mo, di talon niyaw. Nakaapit mo tan. Ay na, nabayagan na naalak ti bingay ko. Subsubra pa yan tinaalaalak. Tayjay mo tayan ti pagbagasan ta. Basta awan may saang, ijay ti papanak. Talaga kasta Anak na ka nga ron, di tulungan na ka. Awan mo't ngamin kwarta ni nanang ka. Na adu mo't tirik-rik na anan. Sana na makatrabaho. Ay, kaasi nga ron ni nanang. Imbes sa sika kumatimang tad iti kwarta na. Nga mawam mamaitid mo tadi ka maagunay amang good. Nagadun ti utang ta Benigno. Naiwarasan. Isa pa nga asim ka di agagawa kamot. No sa anak lama si Kog. Siya kumantag trabaho. Ngam umadanimot tan ti panagpasngay ko. Anay ko. Agsakit man ti barokong ko. Ay, kayat ko ti mapan makikonstruksyon. Ta ayaban nak ninsan ko. Magam, di mo't may ikat ti sakit na.
Senton, mapudutan naklabasit, sumakit ti ulok. King ka nga mi nagpa-check up, ha? Tapno iresitahan da kay ti agas mo. Tapno agimbag dagitan nga nan na yun. Saanan? Gastos la dayta. Awan sakit ko. Inanalaang ti kasapulan ti bagik. Ay na, manon atawan nga gininana ka. Di ka pala nakaina na. Madingarudlat ta. Agsanaang manon ti tiyan ko. Oh, nasakit na talaga. Alang nga ron. Day nakmanon dumawat iti bagas ni tatang. Kastala ka na yun ay. Puro dinawat kan inutang samot ng ti ipapaunag yawan akaw. Kapilitan atawam mo't pangalaan mi iti kwarta tatang. Jay asawam ngay. Apay awanan plano na ngagtrabaho. Nagadumang nga ron tanan na yun na. Ay awan daytan. Kasla imposible daytan. Agpampambarsamot lang ang jay asawam. Tani nalakayat nagtrabaho. Ang mga awan pa'y busbusan niya o agpasngay ka. Talaga nga awan tawam mo urnong mi. Utang ti urnong mi tatang. Ay, madain ti kasta pasamak. Kalawa mo jay asawam. Ha? Jak kayat ti kasta sasaadam iti sidong na. Kimotong ka pa yan. Kita man takudil mo. Kasla na magmagaan. Madlaw nga awan na sustansya amay papaunag mo. Tatang? Kasaritak tuman. No saan pa lang agbale o pagsinaan kayaon. Itaak lang agsaaw binignaw. Agul uli makaklaeng. Ngam nabayagan ngagpalpali iwak. Awan samot planom ngagtrabahaw. Anay ko, anay. Nagsakit ti tiyan ko. Ay, agtala ka. Sakit-sakit nga. Namin ano nga imbaga ni Gloria ngagpa-check up ka ngam di mo mo't kayat. Iso nga mauk. Agpampambar ka lang. Ha? Saan mo't atatang? Agtrabaho ka wan saan? Tano di mo maitad di kasapulan ti anak kaw. Nasaysaya at lapag sinaan kayaon. Ha? Ala kaw ni Jibalay ti anak kaw. Kat di mo tumakita ti putot mo nga ipas ngay na. Ay, sana tatang? Ala, tay karigata kong tagtrabaho no bigat. Mapanak maki-construction. Siguradwam lang, binignaw. Maamwak mo't lang. Nupod no nagtrabaho ka, awan no saan. Nalambas mo't ti kasya klase ti katugangan. Man nakibiyang. Di mo ko magurguraan ni tatang, tapag sayaatan tamot lati ibagbagana. Amumot nga umadanin ti panagpasngay ko. Wen, amok. Kunamot lang siguro amang dagdagdag kada taon. Kat, papanam nga ron ngay. Eh, kaya nagtrabaho Sumurta ka na insan ko amapan maki-construction. Tap na awan may bagbaga di man nakibiyang nga amam. Si kamot gayam ti sarsaron wa kabalayan. Nay, abalayan, nagudong kamot. Wen man, tanay. Awan amin na ni jay balay. Kahit kumustan nga nagijay agasawa. Mayat mo't abalayan, agsursurun amag na jay apukot Aya, nagbit man. Okay. Agtrabaho pa ni binignaw, abalayan? Wen, abalayan. Manipod kinasaritam, nagtrabaho mo'ten. Nagbuteng siguro iti imbagam kenkwana, nga ipanaw mo dagiti agina, no saan latang agbalbaliw. Pasensya ka na balayan, no nasaok idiken kwan at tikas jay. Ayos laeng dayjay, abalayan. Mayat kit di tanadagdag ang nagtrabaho. Tano siya, di nakdengdenggen. Kita ket manipod binagbagaam ket nagtrabaho. Nangrik na siguro. Sapay ko mangarod agtultuloy ang ti panagtrabaho na tapno adakanin da sa nga pamilya, abalayan. Naimas mo ti prito abang usa. Guston ti may sagrata sindam, Glory. Ha? Sana gaputan na iluto amin di ginatang ko abangos.
Ket lamutan mo't amin ang mangibati ka iti parabigat Suruam ti aginot na nagrigat tagtrabaho. Apay, ti kunam nalaka ti construction. Kalubam man nga minan na ita, ta parabigat. In-display mo't nga min amin ang nagrigat ti sumapol iti kwarta. Iso ngayon inutan ti inapoy kan masida. Ne, adamin sangput mo tinapay, binigno. Nanggatangam dito ngay. Ijestor Ne, at dagayam lako da dita istora kastoy. Ay, mangantaman nga ro diti tinapay. Nay, may salang ti kanam. Ta parabigat ti daduma. Sana gaputan naka-display dita kat unlimited mutan ti pandangan mo. Uwan, may salaang ti kanak. Ramanak laang binigno. Unay kamutan, Glory. Nagbuslon kang agsabon. Kita man talablabaam, nakalablabutab. Ni, eksakto laang matlakay. Eksakto nga. Nagado ti sabsabon mo. Apay, si kaya ti agrigrigat ngagtrab-trabaho. Si ka ti maininitan ngagkiw-kiwar iti simintaw ka nagbumbunag iti bataw. Ala, di ka kadinagungat. Ala ta inutak to numaminsan. Kasi di sabon na paginaw. Naibusmanan. Nagbuslon ka. Ibuk-buk-buk mun samot nga min amin. Surumot aginot Kanjay mantika, nakita. Kagkagudwa matan. Nagbuslon kamatan ngagmantika. Ala, bayam. Tainton sumaruno, jak to agpriton. Sa bawak to amin aluto kasi daanan. Kasla di bagas, basit manan. Pungga kamot nga minapungga no mangan ka. Mabisina ang mga road, tamong mga gatgatas ti anak ta kanyak. Di mo irason ti anak ta. Sigod kat di nga adu ti kanam Manipod nagdinata, nadlaw kaun nga daraw rawot mo. Sige, mapanakon. Kita ang basit Aginot ka, ta sana si ka ti marigrigatan ngagtrabaho. Papanam ako nam Glory. Inakagtrabaho ijayan da insan ko nanang. Mayat ka no ti sweldo ijay kat. Kanada libre pag naadan me. Kat, kasanon ti apo ko. Ibatik pa'y lakada kayo Nitatang ko matipang ibatsak ngam di na masango. Mala siya kung ti mangaw awir iti apo ko. Kat nagpakada ka kinibinignaw. Uwe nanang, pinalubusan nakmat. Kaya't nang agtrabaho tap na makatulong kano. Aya, kat alang arud agan-anad ka iti lugar apapanam balasang ko. Tatang, amuyo ka din sino akasinsin ni Glory ti simurutan na nagtrabahuan? Wala. Niin siyang akanakak. Apay aya. Jak mo't makuntakan, tatang. Jak na guston tinaudi at text na kanya. Text na nga. Alipatag kanon. Kat sumapulak kanon iti sabaling asawag. Apay kanungay. Jak nga rutam mo, tatang. Awan mo't amok ka nagbasulakin ko Ngam kasla kaguranak. Day. Apay nga tagay. Agyamanak. Si Mangput kan Glory. Ay, di nakarakupan. Tamadurmanak kan binigno. Nay. Apay nga niya kastamot tan ti bagbagam, Glory. Umay ko alaan ta anak ko tagsinatan. Nay. Apay, adan nang iso katam kanyak. Makamuka na niya't panunutam. Basta agsinatan, period. Awanin na lang. Pinanawan na ko na itaginak. Si kangamin mo't apay nga may na pinalubusam iding ay madayaw. Anya nga Awan amo ka nagbasulak na nang. Apay nga yakas jay. Di mo sawunti kasta. Taado tinadlaw ko amadi at ratom kan ko na ide. Pagsasawam itag kakasakit. Pudnaw asaan mo akab-kabilan. Ngam agkakasakit dagiti bagbagam kan ko na. Oray adda tao ngagdengdengeg pabainam, pagsasawam, kanayon mo nga isider ti panagtrab-trabahom,
Iparupam launay kan kwa na idi, apapakpakan laeng. Ha? So ano timmamnayan ni Glory kan ka, kat sininaan na kan, jak mababalaw. Ngamin maawatak tirik na di asawam. Diyak kaya't asinaanak ti asawak na nang. Ay kat ay aywam bareng maayayong pay anak ko. Sapel anak, manipo dita, dito'y balayan ti pagnaadan ni Mamim Amira, wain. Ison ti Mamim ita. Ta saan natamutlangan na kayat ti pudno amamim. Apay ngay, Daddy. May salang ti mami ka. Nilaang Mami Linda. Anak, nabayagan asinin na anak ti inam. At dan sa balya pamilya na. Iso nga awanan pakibiyangan takin ko na. Daddy. Hanga balita nasing putak nga agbalin nga may kadwa nga mamim. Sabil. Nasingsing putak nga dayo angam ni mamim nga Linda. Ipatag ka nga kaslagpay-pay so nga anak ko. Uy, nanak ko. Nasingpot ni Mamim Amira. Iso, ti kadkadwam dito balay no agsubliak manan ija broadwan. Di kan pumanaw, Daddy. Dito'y kalaangan balay. No jak umadayaw. Awan pangalaan tayo iti kanan tayo. Taawan trabahok dito, anak ko. Isa atari maanam ti agiskwela, wan. Agsingsingpot ka. Kandi mo suksukiran ni Mamim Amira, wan. Wan, Daddy. Mira, darling. Italagkon kan kati anak ko, wan. Di mo ko mabaybayan. Wan, hangka nga madanagan tabantayak nga perme ni Sabil. Itulod ko iji eskwelaan. Sa kuntumanan sunduan no madismes. Nagyamanak, darling. Ano sa mga rod nga ilutuan kan asikasuan ti anak ko, ah. Sana bali. Tapauitan kayo iti kwartayo iti binulan. Gatangan nyo amin na kaya tiyo akanan. Kan rumar kayo no kasi nga awan klase ni Isabel. Tain kay agpasyar, ag-shopping kayo. Wan no ada pag-shopping. Pauitan kayo nga rod iti kwartayo iti binulan. Ay, thank you nga rod andong, darling. Pasensya mo ti anak ko, no medyo adayo pala tirik narakin ka. May kawa pala ngamin na dyan. Ngampatsyak, may ruam tumot lang. Un, hangka nga madanagan andong. Arami daktamin nga bis ko. Tapno, maiasideg direk na nakaniyak. Sabil, nakarubwat kan. Mapantan ta itulod ka na dyan eskulaan yo. Wan, nana. Ngam awan pa'y balon ko. Tawan mo't naluto a balunak. Ay na, hangka nga agbalunan. Adamat kwarta may gatang mo iti ka na may jay school yo. Nairwamak ngamin nga agbalbalon. Taglutluto idi niyaya ka ring iti balbalunak iti school. Ay na, hanan nga uso data balon-balon tadta. Mangangkan to iti schoolaan yon. Iti school kantin yon niya. Ada nga rut kwarta. Hello, Andong, darling. Nairwar kong jay pawit mo nga kwarta. Thank you nga talaga, darling niya. Awanan yaman na, darling. Rumor kayo kan Isabel, tayo kaya pasyar. Gatangin nyo, ti kaya tiyo agatangin. Wan darling. Inton aldaw ton, ta nakaturog pa lang mat ni Sabil. Alay araw, darling. Agpauitak tumanan, no agsweldo. Bye. Bye, darling. I love you. No kasta, agnanaod kan di tabalay daan daw, Mira. Ay, wan na nalita. Inawid na konta, kasarnak to ka, no? Ha, apay, mabalin ay apakasaran na ka. Kat nagkasardamot itiim mo ng asawa na. Nabayag matan nga nagsinada. Kuna ni darling ko nga andong, ipaanal nanto kano ti kasarda. Ay, kasta aya. Kat tay katulong dangay, pimanawan. Ay, pinapanawan ni andong ko ata, adamat nga minsan sadut na. Iso nga siya kung natimang kadway di anak na, ta nagsublimanan ija abroadan. Bakit nga minuhun di babaunan da? Kasladinan kabailan tiyag trabaho. Talaga kiti nga sadut, Hanga pambarda ta kinabakat. Imbak-bakat na ate kinasadut na.
Wan gayam, bariaan yung man dato isang aribok na na. Tapag bayad ko no madamdam ay order ko iti online. Sumangpat nga mentad takat. Ay naawan pa'y mo't bariak balasang ko. Nasa papay ngamin. Ay, kas ano nga ta dato yan? Sapay sagsasang aribo amin dato kwartak. Ni, katama sagwa 1,000. Nay, nagadumot ta kwarta mon, Mira. Basit kit di pa'y dato yan atay gat-gatang konti daduma. Ah. Ay, sige nga ro tayo nakman, nagbiro kiti pagpabariak. Anya dagito'y nagado a parcel dito'y nana? Order yun dagito'y? Ay, wan sabil. Tulungan nakman kit di nga manglukat ka dagitawan. Anya nga'y dagito'y? Agduduma Dagitay yayamanin nga plato. Basaw, kanda duma pa nga pang display. Ala, nakad-adu mo ti plato kan baso dito'y balay, nana. Daanan dagijay. So katak amin nga plato, tamay mayat dagito in order ko. Pangyayamanin dagito'y. Iso nga nanginata na pentas. Anya, kan ada pa urayak nga order ko. Sumangpat no madamdama siguro dagijay. Iso nga dita pa lang rumwar niya. Inton maminsanan nga agpasyerta. Ay, imbag ta nakita ka ito istorya na. Umaya ka ije balay no malam niya tag pamerenda akman. Apay, anyat okasyon, Mira. Awan, trip ko lang tag pamerenda. Kan uray si nanalita niya. Umaya kan tumat. Agkuyog kayo kun ni Jana. Gumata nga kay tinaimas nga merenda. Tag pamerenda akman kay di. Ituludan naktulangan dito iti merienda balasang ko. Tawan agbantay dito istor ko. Wanmat nga min, Mira. Alaam dito yun tay ipameriendam. Ta dito'y tayon istor ni nanalita nga agmerienda. Ay, haan may mayat mat ano ije balay ti pagmeriendaan niyo. Basta umaya kayon to niya. Hanga balita pagbiit lang mat. Mangrikap kapay mat biit. Nana, tamabiit kayo lang mat nga agmerienda. Katalang arod Sige, umay kamintaw. Nagpipintas mo't dagito'y plato yun, Mira. Kan oray dagitoy kutsarayaw. Nagpipintas. Ay naidumduma mo't gayam dagiti gamit yo dito'y balayaw. Kabarbaron samot amin na gamit yun dito'y balayo. Pati ti sofa, kabarbaron sa, taad pa'y la cellophane na. Ay, inekat ko amin nga daan nga gamit mita sinukatak iti barbaro. Nangipanan nyo nga ipadawat yun akada kami. Embargin kon Anday may nanggulpe nga ng gatang. Aya, pasig mo't apang yayamanin dagiti gamit dito'y balayo, Mira. Kat kakaiso na nga ada may gatang. Kan tumangat kayo kadi. Kitaan nyo tayo silaw ti bubidami ni Wow! Itala ang mapansin ko Nagdakkel, naglawa. Nagpintas mo't kaslamot tay silaw dagitay babak ng daytan. Uy, katbak nang mat nga talaga ti bumalay itoy. Dakkel siguro ti sweldo ni Andong ijay abroad anya. Ay, hanala nga kayat nga ibagbaga ngam nawad-wad Apay makagatangak iti kakasta no basit ti sweldo na. Da kayon sa lang tinakasilaw iti kasta kapintas dito'y lugar tayo anya. Ay, ta big time dya sawak ija abroad. Dakal ti sweldo na ija abroad. Sabali at talaga no di abroad ti asawa niya. Ay, nakaapapal ka, Mira. Gumatangak man iti biskwit kan juice, nana. Anya biskwit, Sabel. Nay, apay ngagmay may saka. Apay, di nakaitulod ni Nanam Amira ije pag-adalan niyaw. Nakaturog pa'y ngamin, nana. Iso agumatangak iti pamigatak, tadyak pa'y nangan. Anya, apay ngay adi nakainlutwan ni Mira. Riniing mo kumaa. Agungat-mat ngamin no riingat. Saan na balet ada kwartak. Gumatangak tun iti pangaldawa ki jay school.
Nakita yun ni Mira na nalita. Ay saan pa'y? Apay aya. Ay na, pimuskul mo't jay kiday nan. Di mo't sigod nga awan kiday na, ta-grabe ti kinaingpis na. Wun. Kalbo jay kiday na. Apay, pimuskulen aya. Wala na, kan pinaatidog na jay nagababa kan naingpis ako rimatmat na. Aya. Kan pinakuluran na jay buok na. Ay na, nagbaliwan tila nga na itasi ka. Pimintasan. Aya. Ay, kita man lang nga agpaiso ti maaramidan ti kwartaan niya. No adda kwartam, maaramid mo ti kayat mo. Kwarta di asawa na Saan namot a kwarta ti us-usaran na? Kwarta ni Andong Dayjay. Kwarta da adwa Tagasawa da ka nga road. Apay, akin motor iti nakaparada ita parangan nyo, tatabalot. Motor man ni Julaw nga anak ka, Mira. Apay anya dayjay, hulugan? Ginatang nakanumot iti kas balasang ka. Imbargin ka na o tayo katrabahuan na. Apay ngay, manulang matiswildo ni Julo iti pagububraan na. Apay pangalaan na kumanga iti pang-cash na iti motor. Kumaano abroad ta mamati akpay. Imposible matdatan. Inutang na dayjay. Baka linaslas-tugan na kayo. Imbaga na lang nga cash ngam tagagpay sukat utang. Kung nanamot ngamin na binayadan lan. Kanalaing ngamin nga gurnong jay anak kao. Oray basit isweldo na, dalatay duldulin na no ko Pilitan na ngamin ti gumatang itihan namat nga road nga kaya. Imbes nga bagas ti gatangan na kuma. Haan tadagitakit di motoran. Ne, adda madlaw ko itamatam, Jana. Pinasil po am sa matdata ko rimatmat mo. Imapalak ngamin kan kamera. Kan adda ngamin nangilibre kanyak. Inlibre nak ni ipag ko. Ay, han mo mat nga bagbagay, Jana. Plat ngamin datagong mo. Hanga maibagay tarupam. Trying hard kamat gayam. Orayan Tinapatag, mapadasak mat ti umatidog ti kurimatmat na. Oraya, tako na nila kay ko abagbagay ko kano. Ad-adda kano apimintas No kasta, nag-flightan ni ipag mo, Jana. Wala na, nag-flight idi na minsan nga aldaw. Anya trabaho na ijay abroad ngay. Ipakat na ti kinaners na ijay anana. Aya, no kasta. Dakil nga rod ti sweldo na no nurse ijay abroad jay ipag mo. Diyak mo anana, wen siguro Hello, Andong. Nayunam tuman di ipawit mo ta dagatangak nga project ni Sabil. Ninayunak mo tanting pau-pawit ka. Kurang ka di pa na dyan, Mira? Kurang pa, Andong, darling. Kan pasukat ako majagit tayo, tani. Masursuro na kito ka aruba. Nagparamid kit din itidakal nga gitna. Inartapan na matan jagit tayo. Anya? Iso nga na yun naman ti ipawit mo niya, tani. Awanan. Bumakbak na nga dagito ka aruba ito'y. Masursurunak nga. Kaslada nga agpaspasikat. Kat ba'y ano at kayat da nga ramidan? Agasam, jay ipag ni Jana, nag-abrudan, kat ni di makalan jay balayda. Jay matanak ni tatapid ring, gimatang itiluganda. Ay, masursurunak nga mangkit kita. Anyat pakasuro na maya. Husto ket di ta pumintas matipyag da. Ay, basta madmaditirek na kandong. Lumastog damat no bumaknang da. Pasikat dakit di Nana Mira, at dagatangak nga usaran mi jay eskulaan mi. Nayunan nyo kumati kwartak. Ay, agruam ka nga. Basta agsaw ka, eskulaan ti pampambar mo. Amok nga pambar mo lang datatap no makadawat kay ti kwarta.
Awan ng timaitid ko. Tada nang igatak iti kwarta. Ala, kasanungatan. Sapay deadline min inton bigat. Amok nga glas-las to ka, Sabel. Hanga siyak ti las-las to gam. Ta expert ako iti kakasta nga bambanag. Hamo nga maialis na lipuspus ko. Agpapaaramin may titidakkel agit di karupan tayo, Marilita. Uwan, nakita ko. Talaga saan nga agpaatiw day Tamira. Imapanlakit di ka nagiti daduma akaaruba tayo. Sa bali, tinadlaw ka nga ugali na siya babae. Kaslama di tinakam na, no makita na nga umasin so ti karuba na. Ti kayat na nga main kat isudalaang ti maya ti panagbiag na. Ti kayat na isulaang tinapintas. Napakasikuran na ultimo pa nagpapintas ti kaaruba na. Ay, mali at kasta agalan ti tao. Imbes na maragsakan ko ma, tarumang ay matakas kadakwada ti kadwada. Saan na nasakit mo tinakam na? Ultimo di pa naggatang ti anak ko iti motor na. Kas nasakit ang tinakam na. Ay na di na ngamin kayat ti maartapan day ta babae. Di na itulok nga da nabakbak nang kan napinpintas ngam isaw. Iswa kita kanayon ti panagpapintas na. Oray kumaan o pagbambanugan na ti busbus-busan na ngagpapintas. Saan may pagrigringatan mo't jay asawa na? Wan nga rod ngamawan mo't kit di ti bibiyang tayo dita Masao tayo laeng. Takas jay mo't ngamin ti ugali na. Madlaw adi na kayat nga umasenso ti karuba na. Ti kayat na isulaeng ti umasenso. Ti salud-saud, amungat na nilakay na, apag papapintas na laang ti ipaw-pawit na akwarta. Jakla mo pare. Ne, apay nga inig ka mam ta cellphone ko, Sabil. Awagak ko man ni daddy, nana. Ay, apay anya tibagam kanya na. Kaili ko na makasarita. Inalamat ngamin ti cellphone ko apang kung kontakak kan kuana. Ay na, nadadalan da jay. Kan hantan nga gumatang iti baro tagastos lang data. Di mo pa kibiyangan ta cellphone ko ita. Kan madama ti trabaho ni dadim tagta. Hanamat lang nga masumbatan ti awag mo. Mabisina ko, nana. Suruam nga men tagluto iti kanam Han mo nga iasa amin kanyak. Dakkel kan, Sabil. Dapat amo mong tagluto iti kanam. Anya nga iti lutuag. Awan mat karga ti ref tayo. At da na bati nga sardinas ijay. Lukata mong tayo suti si dam. Da kayo ngay? Saan kayo amangan? Hanan, rumwarak no madamdama. Mga anak to'y jerwaran. Nanalita, adan samat illegal nga aramidan dya anak ni Tata Balot. Pag kunaamot, Mira. Una, tagimatang damot manan iti automatic nga washing machine da. Kanada pa'y TV nga kadwa na. Anya, kat agsusweldo mo't di anak ni Pare Balot. Aha, apay, umanay dyan sweldo na nga igatang na iti kasjay. Kat nanginamat ti kakasjay. Adan samat illegal nga trabaho na. Hold up samat. Uno ba kada sideline na nga iskam? Ay, narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa managnak mo, Mira. Kan oray dya ipag ni dya na nga nag-abroad. Nabihit pa'y lang ija abroad. Nagipatakdaran nga dagos iti balay na. Dakkel ka no nga minti sweldo na kas nurse ijay abroad. Imposible matdata. Baka kiti ada kabit na nga bak na nga fam. Anya, tila sasawam mo't, Mira. Managatap ka talaga. Katisumat. Ay, awan na kita nga tatao. Handa nga lumaban iti patas. Puro illegal ti amuda nga aramidan. Imbag di asawa kata nadalos ti trabaho na ijabrod. Ngam dagita da dumangay. Agaramid da iti illegal tapno lang bumaknang da. Awan babain dagita. Ulitak, Mira. Narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa managnak mo. Tano siyakla amaysa. Diyak patyang nga damading aramidin na. Sakit la tinakam mo dayta.
Tadi mo kaya't ti maartapan, Mira. Agyaman nakta pinabuludan da kiti cellphone na nalita. Naawagak matlaangan ni daddy. Basta di mo lat ta sasawanan kin ni Nanam Amira nga inawagan ta ni Dadem. Ta sigurado nga agungot dayjay basang. Wala na. Nabayag nga minan adi nakikikan iti kwartak. Ado pa yan tilangan ko tawan mo't pagpletik ang mapanag-eskwela. Ala, sana bale. Ta nakasarita mo ti amam, balasang ko. Hello Andong, darling. Naglunak gayam ta, pa-extension ak man ti balay tayo. Hangkamat gaminan nga agpaw-paw it. Di mon karawon ta balay, Mira. Ngamin, sumangpot kami ni Timabiit. Ha? Wi, asino ti kadwa mga sumangpat? Kadwak ti ina ni Isabel. Anya, ni, apay nga kadwam? Umay nakadialaanan ni Isabel? Lading itak, Mira. Ngamjak ni namnama ti kaste mapasamak. Kinapuno na. Naurnos min ti amin kada kami. 2 bulan ang tinapalabas. Anya? Andong, apay ngay naramid mo ti kastoy kanyak. Apay nga linukunak ngay. Lading itak. Ngam ado tinakaupayak kan kamera. Binaybay am ti anak ko. Dantani pa nagdrapan, gapoy ti aramid mo. Unam ti panagpapintas mo, ngam ti panagadal ti anak ko. Ha? Nagtalikakan ka. Tati amok, mataripatom anaimbag ti anak ko. Ngam saan matgayam? Andong, ikanak ko mamatitimay sa pangagundaway, ha? Han nga sinang adagos ti ibagbagam? Kan kasanon nga jaylon ko, sabay medyo dakal. Bayadam talon mukat nga ron. Mas pilyag ti ina ti anak ko. Tanabayagan ang nagsina da iti lalaki asim murutan na iti. Sorry, Mira. Ngam saan na datati pare ti tunggal may sa. Kay papanam nga rod itan, Mira. Agawid ako na ijay lugar mi, nana. Ay, mapanakmanan agmula iti kamote, Allah, kaasi kamot nga rod, Mira. Ti amukat ag nanayo ng ti kinapintas ti biyag mo. Ngam kastamot ten tinapasamak. Uray siya nga rod. Hangko nga ninam na mga kasto ti mapasamak. No ada ko makarapatak nga mangidarom kanya da. Idarom ko iso da nga doa. Basta pa panawon dalatan ti tao ije nga balay. Awan karbengam amang aramid iti kasta. Ta isuda ti legal nga agasawa. Ken pundar da nga agasawa da iti apalay. Isuda nga rod ti adda karbengan na ijay. Unay matante kasto nga nagtungtong palak. Kababain pa kitin. Impalpalasto ko nga di abroad da sawak. Ngam sininanak matlang. Nagkasang ti kasto nga nagtungpalak. Nanalita. Kaslaak lalumnad iti nakaro abain gapo iti kasjay ang nagbanaga. Nagsakit tanang namnama aklagayam iti awan. Nagawid ak nga rod iti lugar mikat kas iti sigod, tinulungak manan nagiti dadakkel ko nga agamulo iti daga. Aging gana kaya asawa ak iti padak metlaman nalon, kat ita addan upat nga anak mi. Panagtalon ti pagbiagan mi kat oray kas kasano, may sabsabot mutlat na ti kasapulan dagiti anak mi. Alakastan, tigayim mo, Mira. Alagagayam, ditan tinagpatingkaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama, tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Ni, Ante Berta. Ni nanarita mo't jay limabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin.
Kat sigud mo tan nakaisam a lumabas dayjay no kwa. Saan ay a best friend kayo, auntie? Idi ngam ita sanen. Linaksid kon agayem dayjay. Ni, apay nga, auntie? Nabayagan adi kam agpinpinansin iti daytarita. Ay naudi kan iti damag. Tanabayag ka mga min anagyan ijay syudad ka anakan. Ay, isumot lagayam, Ay na, noan yaman ti diyo pagkinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, auntie. Babakit kayon? Manulangan atawan nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay din. Ay na atidog pa'y tibiyag ko kaanakan. Dayji arita ang mga numatayad agos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung maibagat ti kastante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya. Masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apay akasta tila nga masimang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman ka sarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburak pa lang ti darakang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanyak. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko iti kalman aya. Ket naggapu akmat iti bangkag. Iti kwan. Napanak nagsakati iti kanan ng iti kalding ta. Iti kwan. Nagsakdo ak iti pagdigos mau. Awan ba't malagip ko basol ko ken ka? Saan nga idi kalman? Basol mo pa ilang idi. Idi panawan nga inararam mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ha? Ayunay kamutin bakit? Dikadan tinapalabas manipod ide. Kanya kumano dikadan. Iso siguro asana nakiasasawa ni Berta. Iso ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demot. Bakit kinlakaitan maalampay laang matiagimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga may nagpatpacharming dita ka aroba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho ko iji bangkag. Imbag ko maano matrabaho amin lagi jay. Siya kung timapan. Basta talinad ka pa lang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti pa nagkita yu adwa. Ket no di ka makapagbayag iji bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Kat ikarigata ka, basta di ka rumrumwar. Aga patan no tubngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagundwat kilo akarni ti baboy, Mila. Nay, si kamagayam data gudo. Ito lang man na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmat ngamin makarwaray. Anyay tayon tay katangam. Kagudwat kilo akarnit baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itamang paya si katimay gimatang dito tersinak. Siguro te apo ko yung kandirito ti ibabaon yung umay gumata nga. Anda ngamin ni bakit ko iji bangkag. Katadamot klase tay apo ko. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko iji bangkag. Nay, apa yun nga? Isutag trabaho iji bangkag. Si kakumaata si katilalaki gudaw. Kastamat ti kayat na. Bayam di ta. Gudaw! Ay sus, anday tamod to ni baka mo. Alamon ti ginatang mo tagawid kan gudaw. Ha? Unay kamatan gudaw. Iso malagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya ti day Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na ang mga nawang pa'y planom nga gawid. Gimatang aklaeng. Sana ka nakistorya. Inliklik ka lang arudan iti day Berta. Insublat mo ma di sa balimanan nga ex mo. Manan. Huh? Ayunay kamutain. Awan at di mo malaglakip. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pamanan tinapalabas ako nak. Di kan mapan gumatgatang inton sumarunaw. Kadwag tong tagpalengke ijay ilay. Tapno di kan romromwar. Anya laengen ngay ti aramidak bakit.
Kag panunot ka matay, ti mabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talag patpatcharming tararamidam ka dagita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita. Wan, mangpalengkiyak iti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti para dait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain, adda na panunot ko apagkwartaan nga ure adda aklang diti balay. Napanunod ko ti agnegosyo bakit? Mapalin ko apagkwartaan, uray adda aklang ditaoy. Anya mo day tangay. Amok ti agdait iti sapsapataws. Ta natawid ko iti day di tatang day ta. Nalangarod. Ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumutan iti karatula di tasango ti balay. Tapno mo dagiti tattaong agdadait kay ti sapatos. Kas kada sandal amalaglag kab ti swelas na. Alang araw bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdait iti sapatos. Aywan, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngamawan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayong agdait iti sapatos nga ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay! Maawatakon! Isong malagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatam mon kaanakan. Maawawatam kumalatan. Nukas jay adi pumampansin. Insecure nga minday jay ababae. Angam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito lugar tayo, anti. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlata. Iso nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo. Iso ang nagtinagkan kwa na. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo. Ni Rita ti kaalasan. Nga meso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat punumat ka anakan. Anyan? Nala, irwaryo man kiti dagiti nalagka ba sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Barang nalakalang ti singir na. Nagngina nga min ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod ka anakan. Oh, dati bakit? Ito ti nasa pulak itag malmalem a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang binto nagbaybayag. Dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra ang duadalaang. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito'y balay Agpatingga ka lang dita paraangan, Gudaw. Nay, adaman na dait mo sapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagana kun na kita tapno saan ngagsisinukat. Umay dan to alaan na kita. Na, agure ka. Berta, Mela, Mamita. Na! Apay ngay! Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy. Apay, anyat kaya ta sa unday toy. Isuda lang, ti customer mau. Saan ba ta? Naira na laeng ang nabati na kita. Napick upon na kita'y daduma. Ay, sardang mo tagdait iti sapatos. Huston day ta dait. Apa yan? Kakaisuna nagpigsa to'y pagsapulak. Kaslan di ka mo tagpampanuno tabakbakitan. Dahil tala kayat mount ni masursurot. Agruam kami tayo na bakbakitan. Na, kahit lumaban kan gudaw? Apaan na kon? Gapaw, tadi kan maawawatan. Tungtung palak matami na kayat mo. Ang adulat tamo ti may bagam asan anasayaat. Tsakon amaw ti pagluglugarak. Di husto ti atap kaw. Apam marang lang na ta panagdadait mo.
Ngam kinapudno na, day tatiwagas mo, tapno makita kan makasaritam dagiti ex mo. Ay narita, adon atawon tinaglabas, ngam di ka pala nakamove on. Nuag sasaw ka, kaslay di kalman lang nga napasamak dagit ang ibagbagam. Di ore man 50 atawon tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas mo. Dahito ito yung sapatos mo, Berta. Ay naagyaman nakgudo. Kunaklakit din no dya kung mausar da ito'y. Imbaglaangan ata nalagip mo man hindi agdait. Wan, hanggang amangan no maudin dahito. Isardeng kong tiagdait. Taumanay la pangap-apaan ni Rita kanyak dahita. Anya, ay so sayang mo't sapay nagpigsa. Ay unay mo't ni Rita. Di pa'y la nakalipat nga aging gaita. Wan nga raw, makauma nga rudan tikas niya nga ugali na. Malang nga road gudo, panawan kan tama nga numasang petanak dito di asawam. Jak lakit di kayat ti gubat. Agyaman akmanan. Imbag na nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na itainam. Agbalansan tatila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasamakan ka na kayo. Taninanang mutan ti adda ijabangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil ka inam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakatalikod labasit. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid di tamam. May sama tamam. Kaya na mo. Ay na, talaga gayam nga awan nagbaliwan yung nanang. Naimon kayo latta. Sa bali itanti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Iti da ito akin alakay ikaw. Maaramin kupay ayamot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kay agapan. Lakay kan bakat kayon. Ngam kasta pala ti pagap-apaan nyo. Nakayumot nanang, lipatan nyo nga minin tinapalabas. Itanam yun kanilipat, tanapalabasan na kita. Ala, auntie. Siyak ti madanagan kada kayo. Sigurado kayo kaditi dayta a foreigner? Nabayagan ngagchat-chat kanyak daytoy kaanakan. Ngamjak lekas kaso. Tadyak nga rod kayat ko mati foreigner. Kun may sa ubing pay daytoy. Amangan ko no paglulukwan naklaang iso nga inarum nak. Naggasat kayon ngay? No agpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka no nga rod no next week. Mapan ko sa baton. Bayam, auntie. Kuntakak ti kasinsin ko iti syudad tapno dakadwayo. Nakasarita kun ti kasinsin mo. Imbanugot nga ijayak pa'y lang nga agnaed bayat ti panagururay ko. Ay ka nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumat ti kastoy. Anyalangan kay tiar aramidak diti balay. Agmulmulang lang. Di ko mga minpag-imunan ni nanang atatang. Awan mo't nga rodakas nga aramidag. Sobrang amin ti kinaman nangimon ay tainam. Amo na ngamin kahit adyak mo't inayat iday. No din ako masinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta ko mati inam anak kao. Tatang? Di husto pa'y lang di kunak. Nga dapay larik nam iti day Berta ago daw. Umak nga minay na makangkangag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpay sumat adi ka inayat iday. Napilitan nakla nang ikasarkan ka. Kaputa nagbutungak iti espada day ti tatang mau. Iso talawa kong tainam tunay. Makamulitan kag may siya. Tatang, papanan nyo nga eh. Gudaw, agsubli ka! Ay, tunay, kamatam dya, ma'am. Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumot la dayjay. Ayan ni tatang mon ngay, di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo? Di umot ngamin inggatangan idi di cellphone na. Mga nusaran na lang ag-chicks ti cellphone.
Iso nga jak ingat gatangan, oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabas ngamin, tiki naman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman kay dito ne. Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Ang mga no dya tinapanan ni tatang mo. Anya? Tila'y bagbagayo. Uno saan? Ang mga no na panidya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kaila mabain. Apay ko maamapan ijay ngay. Tila atapan niyo mo't nanang. No di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapul yun na narita? Ada ni antim agarampi nga, trima. Ay, awan ni Auntie Berta dito'y nana. Ay kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka awang matrelasyon da nana. Ada, amok nga awan formal break up day. Amok ka day limlimad na kanyak. Traidor na diyang antem. Sarampiting nga bakbakatan. Ala, saan na pud no dayta nana? Ha? Ni, adandaan ti nana. Ha, nasaya at mat. Agrin nisot kami man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha, ala, insangpat ng ti foreigner na nobyo na. Ala, nagwapo. Ha, foreigner. Ada boyfriend na foreigner? Wala na, kas makita yung mat. Aday tadan, sumungad tan. Ay, sige, mapanak mo tan. Agawid akaun. Ay, nagregat gayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan da sa awak. Kanore dyan anak ko, kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagrigatan aya. Sino ti? Gudaw! Ay na, nagyaman nagtanagawid kan! Umay ko ala ay, tinaduma akawaskaw. Awanan pagsukata. Gudaw asawak, pangasim ka di. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kun nga gimon. Promise. Nauma ni tiki naman nangimon mo abakbakatan. Payat kaun ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga ruden. Promise. Nagi mo naktupay ure sinaanak taon. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arumar di ti balay. Di na kon lapdan amapan i-gestor. Wen, saanan? Di oray binigat kan minalam amapang kay gestor. Sana kun nga gimon, basta di nakpampanawan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway ng agbalbalayo. Para makita ano matakdiram dagita akaraim. Wen, lakay. Sana kun nga gimon. Iwaksi kun daytay ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa kang kwana. Iso mat siguro tigasap na Ay, makapaapal mo nga road lakay. Na, tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ma, ti puriner apaki asawaan. Ala, agsinatan, na sumapul ka mat ti puriner. Si kamat, di ka la maangawin lakay. Kun kunakla ang mat, Bakbakitan ka lang haruday, ngam kastapay la ti pampanunutan. Sorry ka din. Ay, wan yan tangay nagawis mo da Berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalaangay. Mabainak la amapan. Kalpasan ti kas diyang inararamid mo. Napos kol pala ti ropa, mapanijay. Ay, napalabasan day ta. Mga barwanan tayon lakay. Amumad gaya mabalik sunday ta. Hindi pala ko mga inaramid mo ti kasta O di sa anak ko anapagura. Ay na, naggasat kan Berta. Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray bakit kan nga madapay lang naggusto kang ka. Kapuriner pay.
Saan la siyak ti inaramda abakit, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ten nobyo na apuriner. Gayam ti asawak. Kat agkasardamutan iti mabi. Kat numalpas ti kasarda, ikuyog nanton ijay abroad ni Mila. Aniya? Kan uray siyak. Alaan nakton ti asawa kay ijay abroad. Panawandakan. Ala di kay tumang liplipat. Kat sorry iti panagimimon ko iti kalabas. Mababainak ka na kayo. Ala, lipate munday jay Rita. Basta siya naragsakak, taaddan mga hiayat kanyak. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat, sakbay amatayak. Apaya di ka pala nakarubot, Rita. Katado pa ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si Katin nakagasat ko, nakasapulak mo't iti foreigner anak kaya sawaak. Anya manan day ta nga ibagbagam. Ada manan nakitam kat apalam manan. Nagmayat nga minan ti biag da berta kan Mela. Baknang dapayan. Nasingpet nga may nagidya at tao. Iso napintas mo tinagbalinan ti biagda. No napintas nga min ti ugalem, napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita nagidya pinagim-imunam. Iso dan tinapintas ti biag na ita. Ay, awan nga roda. Makapaapal da. Angam sana balay. Ta naragsakak latama ta si Katin nakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka, ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Ni Godo mo, tila ibagbaga naman ay. Katak pa'y sumat. Agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat. Ta nagkasartakit nga raw. Iso anaadan tayo ti anak. Agyaman nak Godo, lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot kan, taurayan ka. Napudot to ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you to, Rita.